تماشاوانên hêja vara we bi xêr bê û bi xêr hatin programa me Têrê Sîmir. Hefta bihirî hinek ne li gora dilê me derbas bû, hinek pirsgirêkê me hebûn me nikarî bû programa xwe biweşanda. Ez lêbûnê dixwazim. Ez û kekê xwe Sedat me gelekî hewl da ku em werebin, bes çê nebû. Em zanin bê ji ber çi bû, ji ber pirsê teknîk û tiştê dibû. Lê wilo çêbû, yanî me gelekî hewl da û kekê me Sedat jî gelekî hewl da, lê çê nebû. Ya tedî bi kurmanciya me gotinek hey dibêjin divê êgo zanê zanê, êgo nizanê baqê nîskayê. Jayê me jî êgo nizanîbûn ew binebên niha ji bo çi wilo kirine, lê ne destê me de bû. Yanî ew binesaziya ku em pê programê ave dikirin di mala kekê Sedat de ne gelekî tekûz bû û bi telefonê jî me gelekî hewl da, çê nebû. Welhasîl me paş xwe hişt va îro vê êvarê em ê bi hev rebin. Îca ez dixwazim pêşî bi xêrhatinê kekê Sedat Doğan de. Êko tu bi xêrê hatî? Xêra xwe bi ser çavakeke deran jî bi xêr hatin. Sağ bê, tu sağ bê. Em bê xêrhatinê de hevdû bidin ji bo em programê hêdiyê dest pê bikin. Kekê me Sedat nivîskar e, pirtûkê wî nahene û yek ji rêvebirê platforma zimanê Kurdî ye û di warê ziman de gelekî xwedî dîtine hesasiyetê wî nahene û wekî dijî di nav Partiya İnsan û Azadî de alîkarê serokê partiyê ye. Yani gelek sifatê kekê Sedat hene. Ez î şev di vê programê de pê re pirsa platformê zimanê û siyasetê hinekî têkiliye wana bi hev re çawa bûne, em ê ser vê mijarê hekî bafin. Ez hêvî dikim ku em sohbeta xweş bi hev re bikin. Kekê Sedat jî sohbeta wî xweş e. Kekê Sedat, niha platforma me wekû tu zanî ji tevgerê siyasî û ji partiyê siyasî pêk tên û di destpêkê jî de me xwestir bû ku em vêna gelekî fireh bikin. Yani ne tenê ev neh partî bin, partiyê me dijî me dixwest ku bibin. Di wê warî de tu çi dibêjî ew hewldanê ku me dan çima encam neda, çima partiyê me dijî nehatin nav vê platformê? Belê. Berê her tiştî em ji Çarpel medya Çarpel TV em spaziya xwe dikin ev derfeta dame ji bo wekî em di vê bernameceyekê em spaziya xwe ji xwe dikin. û em ji temaşevanê xwe jî hepsî dostê me hevalê me gil me sêr dikin me temaşe dikin em gizbên û gişak bê û xêr hatin ser çavar hatin. û pere jî em derbasî pirsa xwe bibin. Niha rastî hetanî berî me vê platforma ava kir û pê ve van nexweşîkî me dîrokî jî heye. Şerefxanê dikisî wextê Kurda tarîf dike, tarîfa kesayetê Kurda dike, divê Kurd millet kesayetê Kurda kesayetin weran e, yani wer bi gurûra wan heyî, wer bi em jî kesayeta wan bilind e, bira naxwaze têkevit bin tesîra birakî. Du hebra herêkê li serê carkî di herin mala xwe çê dikin û pirê jî nav bera wa cara di çê nakin ji bo ke ew her du bira nekevin bin weke yek nekevin bin destê êdin, yek ser êdî ser destçê neke. Waya tehlîla kişîliğa Kurda dike, derûniya Kurda dike. Car de jî di çika xwe de di pirtûka xwe de divê yani wan nerîna wî divê hewt tiştekane Kurda bînin bahev dicê pê tiştek nayê divê tişk li ser tişkî divê mitefîq bin dibe yani berê qala Kurdê berê dike dema xwe dike. Divê Kurd ser tişkî mitefîq yani dixwaze bira Sulman bi, dixwaze bira Cihûd bi, dixwaze bira Êzîdî bi, dixwaze bira çi bi hebûna Xwedê Teala itifaqa wan hew divê Xwedê heyî. Jê pê tu tişkî ser tu tişkî divê itifaqa wan çê nabe. Yani tu divê ew bes e, ji bo ku me ro bêcem ev de ew bes e. Yani gelo bes ne bes ez her nizanim artık. Yani ew tarîfa wî tînim ziman. Ama rastiyakî ji divê tiştên heyî. Yani heqeten hetanî me me vê platforma hetanî me vê platforma avakî yani ev platform
دیروکا کردی لترکی دژین از بین جربانه که یکم از وارد بینیم یعنی برای تشکیوانی کو دما عثمانیا da tabi او کوملی ور چه بونه ما و کسایت atın به هفته yani و گمبیجین و کاری parti o sazı ne atın cemaat yani per örgüt çe bunu per cemaat çe bunu per tarikat çe bunu ama kesayeti atın به هفته yani cemaata o kari cemaata o partiya o sazıya ne atın به هفته İcame vakayı tecrübe ma avul tecrübe ma yekem aslında ve tecrübe ma artık biji te hole te zaman millet çiçeğidir yani tarifa millet der ki hole ve bir bir kar xabatı كيكسد بقول تعريفها ملت ده وتعريفها نتوه ده از باور ناكم كس وكردا جهاتي جو كاربه و تعريفه بكتونه هر كس قالك باش و پناسه و تعریفی که لی پیوستیه و بجیداینه. پروبلم دور ده. pratik مهم pratik yani teoriye de teoriye kame o ke penase bıkın. Fakat pratik ave çavadı yani muamelat ave çavadı hole aslında hani mezin dur de yani. İmme jara yekem bir akıl tecrübe jarabandi am jna vakay jna temsilkar ne partiya o siyasi hareketi siyasi am vakay hareket jwan vakay hatın hicmatın hicmarki o abdü sadece am pevre dxabitin ija tecrübe mezi ma vani kol yani temel felsefe ma ab ma go xwediyê bir zimanî vî milletayî ne tu partî ne tu sazî ne tu cemaat ne tu örgütün ne agayî ne begê ne şivanê ne karmendê ne nivîskarê ne mamosteyê ne bijîşkî yani çend ser vê erdê çuqa Kurd dijîn wana giş xwediyê vî zimanî me got bira vana giş wekayê li vî zimanê xwe xwedî derkeve wê çerçeveyê de me wekayê me vî kar xebata anî ji ber vê havî jî me xwast em wekayê çerçeva xwe fire bikin yani bira itiraz nejme bira tinaz nejme nebe hûn grûbek tengin wekayê hûn çîkek wekayê navxwe de hûn jî dixwazin denkî ji xwe bînin ew tiştan neserguhê me ez wê qenatî me hevalê me jî îja me çer kir me heqetan tişkî girî me anî holê yani tiştê yani heta do ewa grûpê nikane û xweşikî silava em dê silava xwedê silava şerعî jî hevdine dikirin me ew însana hatin ba hevdû û me pevr kar û xebat dikin yani divê mesela diva nef saziya de kîjan aliyane aliyê çepkir hene aliyê emkanı bê Kurdê sagir jî hene Kurdê oldar hene اشتبهیم کردی کمونیست هنی کردی سوسیالیست هنی و مدرش عبدو ساله ام دیر وی کارخاباتی پرد دکن ام هیدارن بسیج بو ام دیجن اتفاقا مزن به یکتیا کردا ام دیجن که خون خیال کردای مزنجی واجر به مناطق به نمونات و ام دیا بدومین بمشین ام وی دوی هیدارن باشه اویگو ککسدت اویگو نهاتن یا جی هیجی دری جوار وکریه yani çilo am teri waqta merud be deri vekili gelip cari galet tefhem kirin ciwaji li ve platformi heye le yani hatan hamet tiştek jwan nebhiz çima nehatine newlo tibxoji ew delegasyona go em bevra çûn mesela me serdana hida parê kir haq parê me xwestin go bê yani wana jî dîtinê xwe de hevdîtinê me de gelip carî vekilî digotin digo programê me jî de زمانی کردی زمانی پرورده‌ای و گرک به زمانی فرمی و گرک به زمانی کو گلک دبراتی کارانی گرک کرد زمانی خودر کردن لگو وقت گاودی خوش بیشی مثلا وقتی تنجم هردو نزانم هجت در کردن وقو یعنی وقو از چی بیش وقو باوریا مروب هفنای یا جی مرو نخوازی تری ام دی بقیهن دما بریه نگو مثلا روحیتک نه چه بویه به پرسا زمان ام دی بینین گو مثلا ام هفر هفبشن ام وک هفن از گلک جاری بجیم ام بروا دارکینه ام پیوازا مشارکینه yani ام وک هفن گلک چی متشبه هفدو لهنیک جیجی وگو هین نخواستنه به مسئله فهم بکن تو چی بیجی عجبا آستنگی واجبر چینه کیکو آستنگی از دوی قناعتی دارم yani هین هشمندیا نتبی به کردار چی نبی yani ام هین معنا ملت بونی از به باش فهم نکری از دوی قناعتی دارم yani em hin meci hizba meci işte diyeceğim grup etten meci örgüt etten
مجي جماعات التنگ مجي طريقات التنگ مرة يعني خوازی برا اولداری ما خوازی برا چپکری ما برا ساگری ما يعني بس فرقتونه يعني ام گشت دوی نهین او نخوشیا مرایی يعني از جوکیا مدتی بیرامه وقت الشرق نابرا قبیلات عشیرات چه دبو اجا شربانا حالان دخدلا حالان فالدان اجا بين ورش وشخر اصلا خبر دان يعني حشا مري ايلو از چوا يعني حشا جماعتي حشا تمشبان ما گوداری که از چوا به از کوچکی باب فرانکسوم يعني من ازيلو شخار از بيبي اصلا شخار باب خور از تشكيل چنا لايق بخو باب خو نابين از تعريف شخار نابين يعني از کوچکی باب فرانکسوم از حفاده فرانکسوم بريم حيران سري حوجي حشا من حضور نقول جا مجي تماشفان فازي خود قاسم حوجي تبب کوچکی باب خلقي و كري باب خو جبو باب خو كار خبات كيف كنت جبو باب خلقي خو چي ديك يعني هين او هستاف مرچي نبي يعني هستي ملتبوني مرچي نبي اتوقع عاتل يعني ما تشو ما جامير البوت ما تشاي وما خوات دي ما وقاي ما تشيكل ما ترتي خو ما وقاي حال تشكي خو ارماج خو واجب بفكري قوتن فقط دو سال كتاري هي برسبيل مربيج اجا بكنو كبيجن دبي دز كات مالا يكي يعني يك دز كاتو مالاوي دبي دز بوتو تشاد مالا هجا ولا صاز دخل يقولن صاز تناي يقول سويت دنگ صازني تسوي فهم كان اجا بيفا قوتني نمهم يعني مهم او عمل براتيك يعني از دبا از كان بالدنيا تمام اواكر يعني كان بيجي ما كان دبي شهر دور يعني براتيك الانسان براتيك يعني كسايات وعند شخصيات وكاركتر ببيفي وبعمل ده كفولي يعني وقت بيبا كجدبي تدركت وتعمل ويجي تبراتيكا ويجي نعني هولي دمك تي بالا تي معناك بالا بوي يعني ببخشني اسكانم شو قال الحضور ابا تشيكا الحضور ابا تماشافانا شبيج ولا اسكانم تيارا كتشكني ايه يكش مسوالنا كي قالوا قالوا تيارا بريتشكني انا اما انسان اجازه بندم سكني بقالوا كا تشان تيارا تشكي كا تيارا تشوابو اسبي از تشواب كن سبيك من تيارا تشنك دمك معنا بيبا مو بالا دكت زين نها وقتا جو تفي روشا ايرو ده ام نقاربن لسر برسا زمان بين جم هبدو يعني از تبي ابي قول دربه ما ناس قلاواتكم ام نقاربن خل دور زماني خو وما في زماني خو كوم بك ام نقاربن بهبر يعني فيدوزي بمشينه يعني سبه جبو نتوا كرجي بروبلم درت كبي ما باش ام بيجن ولاد خلاص بو كردستان آوا بو ما مدي سب هبر نجي يعني كيد ببلا وقت اولدار بن ازبيجم شبكر بن انسان نتو باريس بن چبن يعني وقتا جو تجنهاد نقارب هنك ديالوجا بهبر ديني هنكي مثلا بيجن دورا هنك داخوازا هبشبونا خو افا بكي يعني سبه و برسكريكي هين مستقدر كم بيشيامه جبر ويجي ام هول ددن دنابا بلاتفورم ده جو او بيوندي كردا بچكي نرم ببن برقه فكري ما نوكبن تو ملتاجي دناب تو ملتاده هركس نوكب فكري بس ديالوجا مرو هبي اخافتن هبي مرو قربي تشنا جبره بيجي يعني بامه بلاتفورم وقو تج غاوا ديغوت يعني دبي بنجهك وام بهبره بخفتن يعني ما سبي هما ولاتي ما ازاد بو وحمد جي كدس ما امدي سراج تشكامي بهبره تجبناتي بكن امراجن يعني نظام فلسفه قول سر لسد جمناتيتي افكرن ناف كرداد از دبيجم ها الفلسفه قول سر كرد سد جمناتيتي افكرن يعني خدمتش كرت كي براستي خدمتش كردار ناكي فكر يقول يعني خدمتي دربي كردارت كي زاني جبروي يعني وقت كرم كر يعني ام چون جموانا ومجوار قوت وايروجي مجوار بيجن لي برسكريكي ميتن بفيبا جريداي ايغو ام با هيفن يعني قالك دربده او هبشبونا من ناخوازم ببینی يعني قوم بهبره بدو سال آهنگت ما بكريه بهبره خبتن و يعني كارك يجي دكن غورا قوات اخو به امكان مزن اشتر برسن دنا بلاتفورم ده برسكريكي ولو مزني قومروجي عاز ببي ياجي قومرو تشكنكي تشيبونه حتى انا دركتني انا
باور بکە دناو yani دناو کار و خبات مده او پسکریک مثلا هوال کلمه بمجیک عشق اتل مثل براف آمد به یا وکای جدید شامل اتشکان کو چنه بی ha aslında meçi psikolojik me aslında psikolojik mergeşa yani psikolojik cime master de dikkat peşame yani ne psikolojik me nafayı çeçedi yani mesela ما خواستو ما داو برخوا بلکه هونج زان و کاری و فرانسازی کرد ما گفتم امی نوروز سال ای سال ما گفتم ام که نوروز زمان کردی ما گفتم امی وکای لوی کنفرانسی وکای برام امی با هنرمند خودم برا هنرمند ما حد یک سر زمان کردی کلام خود بیشین امی نوروز سال ای سال بکن نوروز زمان کردی اما چی دکت پیشامه پاندمی دکت پیشامه yani va ya psikolojik me master deket peşe ma sebep pandemiye mecbur ma galo yani jbo jiyana insana jbo insani ba o kay nexweşî neke me go daire la Muhammed Resulullah bra amwid bername çêneke bra insanî me jî biçikê neke va yek hadu da me xwest ke o kay em xwar navend ke ava bike tenî me çû şaredariya Amedê me ziyaret kir me şaredariya Mêrdînê me çû me ziyaret kir ما پلانسازی کرد و هرم آوانه تام بودم هرم منیت کردم هرم آوانه زیارت بکرد ایجاد بودی جارد چربو قایم درکت پیشامه یعنی سکریکی درکت پیشامه نه سکریکی نافعی نکتی پیش اصلا نکتی نامه اما هر کس وزنی خواه و کم دست خمسر وزنی خواه سکریکی جمع مستر پیشامه وکای دیگری یعنی سکریکی نافعی نامه چه نافعی اینجا با حواله خود دور دگرین اسکانه چند دو هفته که دیجوانی کل سران بیشن ملت هذا ابن خلدون وقت تصنيف ملت دكي بنقها ملت بني دبي عصبية إجا دبي عصبية ده دو تشتغلت كده دبي حضاري وبدوي حضاري شهرستاني باجاري بدوي باجرواني يعني باجرواني وبدوي جي منطقة çölي کوچرن yani کوچری yani خندی کوچرجی yani çöl biyani yani diyeceğim خندی çöl yani biyani yani کوچر چند کوان هي وکاوی نرین کوان هي درانیا کوان هي پلانسازی کوان او بدوی عربه تو پلانسازی وانشنی او برجندی وانی شخصی برجندی جيب تو تشكي وانتونه سوا برجندی خو شخصی کان بعض خوشش کن yani بدوی بونی بارباری تشكي وانی کو yani بدوی بونی بارباری نزدیک هفتی بعد کده که دارن بله يعني بري مدى هند المجيء مدى مخابن او عصبيه عندك كان فرستا هري كان هي يعني جبرني عاوي ماهين مجيء ملتكوني مفعل نكدي يعني مجيء ماهن كذا انسان مدى فانسان ما يخرج هبد دو قدوري هبد مزيوان ابي جوان هي ملات ya tarafı örgüt ketti abarkırın, ya tarafı cemaat ketti abarkırın, ya tarafı tarikat ketti abarkırın, ya tarafı or ketti abarkırın. Halbuki vakayet alme diroke de, alme civak nasiye de ne nasini beri ne nasini na tükaz millet vi havi tu alima tu vakayet ravşendira tasnifa millet vi havi nakit. يعني او ملتك امبيجن بنت تسيرا طريقات كده بنت تسيرا جماعات كده بنت تسيرا örgüt كده sadece bir deri امبيجن faşizm çeldi. Ya çi faşizm ilkel asabiye faşizmi. Ya örgüt faşizmi ya tarikat faşizmi ya din faşizmi ya mezhep faşizmi yani zore kek Sedat evi gutnavi wat beji yani dar zore dixwazin her kesi bikin ve xwe nego bikin Kurd mesela tarikatawi partiyawi yani mesela bejin bu mesele vekin yani işte o Kurdadaki Kurd o Kurdat yine cem hevdu du mesela Celadet Bedirhan jid beji o gelik dawşembili Kurdaji qalavinatkin yek jid bejin zamanı değil o yek jid ole o yek jid ahir mesela bejin teri vat ştatinu gelik işte de hani az ego Kurda qal kirnez bejin yani ol atbinin go ola me o ego walati me dagir kirine ola me yek hama teri merokari جبرويجي او تناقض امتنا اللي مثلا زمان يعني يك جوا برسي سركيد مثلا نتوي بنيده ود مثلا دوزا ما في سياسي دي واخا ما يجي خوازات ام حماي كردستان ولات ما حماي جبروي كي يعني برسا زمان ده وقتا قوم بين جمهه
يعني ام قاربن بهبره هبش ببن يعني قاربن بهبره کار بکن دناوا اتمسفرکی دوستانه و براتی و خشک و براتیه ده از باور ما عمل سر مسئله تجي بيتر براحتي قاربن الهبدو بكن تو چیت بيجي افراد نها زمان چی زمان جی کسایت را و مرا کانه بج هر چیزی کلیتا ifade وی تشتی yani تو سر چه اولیه تو سر چه مذهبی تو سر چه باوریه تو سر خب خوازه بعد باوریا ده تو نبجی جبوك توي باوريا خويا تنات بين زمان جاد اشتر زمانك لازم جاد قرأت زمان की भी इफादा बक يعني इजा एक तजमलती दे जुदा दकची yani एक नाबे mesela अंदे हम kurd yani çi nabe medik kurd yani bak cenab iskat cenab o çi nabe medik kurd ya अंदे ahali mezin agma gışa peve grede az bir qanaat edeme yeken zaman وقتی که از به کردی ناخبم از چابی از کردم او یک آب دوجی آخر آب دو آخر آب سیجی شکل جیانی انا ام بيجي ام وقت عرف وعادات وتقاليد واجتماعي ايجو هنا اري عادات شكل جيانه كنجلو برغي خوارن رابن ورشتنا مالي اشتر تكليا ميرباناي اشتر بيجم زواج خاصنا چیکار پیرکی اشتر بيجم تورنا مرني وكاله جوا تكليم شاهين تشتولون اري شين وشاهين كان شيونكو إجا أم تنبك أم مثلا أم تصنيف ملت ناسبونا ملت بني أم تنبك أم تخن بين بوليف جرين أم الهب نكل أم كيف سرت أم شيء خاص أم كاره ببخشني بقدرين أم باري خو جرام بچانه باري خو جرام كن قدكيا خو دجي وبالتجربة خو بديروكي جي وبالتجربة خويا جياني جي كي أم زانين كردستان اول الثاني حاكميته اول كي ثاني تني اري براي هي وحقات كده واتش كده فقط كردستان وقع باخشي اول باوريا وباخشي غلاي يعني مثلا ما قدك ما ديرك بنشنج ما ده ام وقع بر ديرك بجريدايب حتى انت بيرامد وقع اري ديرك دش سورياني فلابو وامجي سلمان بو والله هين وقت قيندي بيتشوا دبرا بيتشوا دبرا وكاي تكلي وان فار خشبو وك تكلي ما هو انسان ور فار خشبو تبسكري غرامه تنبو اجا ام تان بكن از ولا زوري داري زوري يعني ملكي في القراءه متر تبسلمان ببي يا ملكي ازيدي قراءه متر تبسلمان ببي يا او بزوري بقراءه تب يزيديه تب كريستيان او شاكي ام تشدكن ام مالا خب تسيخو خراب اما چاره چی خلاصی چی چاره خلاصی از حرمتش اولا تر بکه تو حرمتش اولا مر بکه اولا تجی بقای بشی آمج بجی ام پفر بجی ام پفر حتی مزم بکه ملت دیاویتی yani او کسی اینو خودور دکه ملت کانه ببیجی نتوان ملت بونه این فهم نکدی که درج بون یا از این خودور انا وي بجريداي ت مثلا بيجن تبوتن يعني جاد ناف مده ناف ايجو ام بيجن مسلمان جي ديسا يك ريستاني تونه مثلا علويه ما بشكل كينه سني بشكل كينه ناف يعني وقتها قلت الدين اساس بجري چد بها فلاتي به جهوتي به مسلمانتي به چد به او تيري ناكي جو تكاربي وي او يكتيا نتوي مثلا ملتي وقت تو ابكي يعني انسان دینی اولاوی کاری جدا به تو کاری باوریاوی جدا وقت گاوا دیگو کاری آتئیست به یعنی باوریاوی دین تنه بیجی ما حقیقی نشده تنه لگو اویگو متینی جمع هدو وقو مگوت زمان و آخر بله اف مسئله جی ولو زلال بون لی که صدات از خوازم بوی و گریدای عینی بام جاره به نها پشتی گو ما پلاتفورم آوه کرد و پلاتفورم از باورم پیشوازی که گلک باش عالی سیاسی و سوسیال جواکا کردا گرد گلک دورا کیف خود آنین دگوتن کرد تین جمع هبدو پارتی کردا تین جمع هبدو وش بو زمان خو وش بو مافی زمان و بو زمان وا بهتر ج باندورا اسیمیلاسیونا کو هی خلاص بی وقت گاوه کی گلک باش دیتن
لێ پشترەژی وەگو هەنێک دەڤەرە ولو بخۆ نەخۆشانی نزانم وەگو وەختا گۆمەرم هەبڕە بێ هەنێک ژێت ترسند و دەبێ عالمی پەرچەبوونەیە چقا پەرچە من کێ ئەو قاسیتێ لێ گۆتێن جەم هەردوو ئەرێ نکارن یعنی پشتی مەژی هەنکا خوستن یعنی پشتی مە ساڵێکی هەنێک دەردۆرە دەست ئاوێتن پرسا زمان هەنکا گۆتن علاقەی مە سیاسەتێ تونە yani gotin em net bin bandora siyasi dene. Yani ego nizani ba ve gotaqay teri ev partiye me gum hatine cem evdu ama darek deste me de am herkes irdu begerek um ben teri ben na platforma me. Tişki ola tune bu. Le naha tiştin ten gotin division ema em duri siyasetine em ne siyaset yarane. Jaz xwazim tve perse de tiştek işte perse. Gelo. Merut gare li Bakurê Kurdistanê. Pirsa zaman ji bo perwerdê û pirsa ziman gobe be zimanê fermî bê siyaset ez nabê siyaseta partiya ha bê siyaset merû dikare bimeşîne yani kan zamanê çawa bersivavê distê bide ez xwazim yani rewşa gîl û zimanê Kurdî ketiye ji kîja astî hatî kîja derê û wê de rola wê siyasetê çi rol tê lîstî از وی حبکی وی شروع بکن وی وکای برسوای از وی خسر در کم میدانی کرم yani mesela az şahsımı gerekiyor mu tebiramı tek kelimat tek hevok Türkiye mi nizani bab kalemiz nizani bu o kalkemiz nizani pirkamiz nizani bu o ve herme kesiki nizani bu Kurdi peri kurmancı peri ki hermame kurmancı yani zararı kurmancı andi Kurdi belki şaş befam kırın kurmancı yani am lahça zamanı Kurdi kurmancı hem de ahırın hermama yine herma dedi ki mazida o çınarı o şamxı te biramı vakti yeki ambejin endam ki devleti ya leşker ya mamur ya tişki bahta ve da bahta gund dugo acele hasb saat kirin yek qasid şan dugo muhtarif falan gundi dugo askeriya qanunlik nizam çana qaranzam kireki dugo Türkiye baş her ba falan kas yok beraber dinabera ma vi keside tercümanti evet bana xwedê tişkî pir balkêş yani ji Kurdî pê ve tu ziman dîda jiyana me de başka zimanê de tune bû kekî delal yani hev Kurdî hev tu ziman tune bû ha çer bû medîna dî wekayê mekteb vebû me dest mektebê kir tiştî me dest mektebê kir tiştê gelekî serê me hatî yani vana biz bi siyasetê bigirê dayî vana ne tesadüf û ne lîstikê ne holîk yani va biz bi siyasetê bigirê dayî wextê em gedebûn المكتبة ده وشيء دوجه سوسيال قولlar bir Türkiye kurmancaya çağ ifade bakın mesela o kayık Kızılay kolu Yeşilay kolu işte bizim tişki yani koçuydu. İşte Yeşilay kol yani cengi desti cengi haber yani o götürüyor cengi Kızılay yaji beşa Kızılay yaji Rauta Kızılay gelek nav hani biri. İşte cengi Yeşilay ama Yeşilay kolu da cengi Yeşilay da ertişta bu. Diko zaro ke tişki acayip yani daha ziyade sen ahlak bu. Diko zaro ke jendir haber abdı. زارو که بقماری بریزه زارو که قارشی مزنا به ادبیا بکه زارو که تشی نباش بکه و کار دجا خلقی بکه و که تشی او زارو که به کردی باخه دیجال کیره کردی باخه المکتب کردی قدقه لمال قدقه لسوقاغ قدقه لسری چی قدقه yani Kürdi diyana zaro ke talebe de çi de öğrenci de qadaqe kır. Yani bu plansaziya perverde hat çıkın yani. İyice am kedi kunda bu vakayı nisbi hata var çola bu paliye bu berkar berkhab bu vakayı ama şu kare izinga iyice gringe her mezin bu ve zama alma bu hava ki var plansaziya var dijwar çık xısbıname ki işgar ambejin havale me sınıfa me pola me de işgar ajan çekir bu yani yani muhbir çekir bu ne muhbir çekir bu ne bak hatana biz bıkra
çu bu sıra daha mektebi numara takta daha nedis bu tanızay taçı sucuk yani tanızay taçar ki yani galat ta kumare ki ta ashtabejin ta yeki mazar qaş yeki mazin ta biadabi ki ta ashtabejin ta hava ki xola duqsi ama prayji sabah kurmancı vakavi sabah haftana kurdi macel daya duqar اما بعض خور بچنا چوله ما وقای بعض ازم ذکر حشا تدی كلمه جابو اجا كر وقت جي ازم دور كتا ام غدا وغرا ما بچاو يكرابانيا ما بعض منات سنت يعني وظيفه كذا كابو امر بيجي اره اجا تبچا تلوي در ميناكا كريدا خسرام نظر يعني برا تماشاوان انا خمناكي حتى جيانا ما هي امر بيجي اجا تبچا تلوي در تبي كرا نديا غرا تبا بابا خطره بابا ولا مكر ندي وقت التركيب بابا تبع بابا سلاح تخص وهم تسرخش تشاي تسلي بيتش تركيب مرتبه بابا سلاح تخص تبرمانجي باخبيا تسبت باتا المكتبه ده بخارا يعني va اثر پلان سازیا کې va نه تصادف کې دلال يعني برا امزانه بن اب کسي دي ام قرا سياست هنا كان يعني يا سياست عامه كلي ويا شي حيوان تشكيتونه طبعا بسبب كيف سداد اوي قولوا بيجين ايغو بشتما ابونها اسقلا واتكم ام قلا كسي ديناكن ايغو تبرسا زمان ده يعني تخوازن او كاريغو مكر هنا كي يقولوا خوجي جدا بكن ام قلا واتكن يعني قالك جوا تدي جواتا كردام هدو ناستكن ام دزانن جو كي سياسه داد كبي كيش كوتي تدي ام اسكارم بمبالغه بيج ممبريش كي هدو جناستكن کیش رخصتنی هاتی و کی چلو بیه جا وقتا گوتو او هلوستا خوی سیاسی به هنک تشتی نراست و شیره و گوتری يعني تري از دبجم برسك اخلاقيه او يعني كاس جما قولوا بيجي غلا ام تري هما 24 ساعه سياسه دي بيفن وسياسه بسياسه نابي لي دبي مرو فيناجي زانبي كو مثلا جيان بخوجي شكلك سياسته راست سياستا بارتيا هي وقوتها دي قوت جماعه واتشتايلي اي ما ام سر سياستا زمان تنجم هبدو ما في انا تنجم هبدو يعني قد فردجي ام نقاربن سياستا زمان بمشينن يعني ام تشيش دولتي تخوازن تبيرات سي مقاله سي نقاط كلمه قام تشيش دولتي تخوازن دبيت وانا فورمولا كي وقت جواتا كردا بيجي از زماني خوي پروردين خوازم از زماني برا زماني ببي زماني فرمي برا سازيا زماني كرديا وبي برا للسوق وبازار والقيصريه والحردري والسياسه برا كردي بها خفتن وبينات خواتي لدورا مشكله خوش تشخصتنا يعني بقول برا كردي بيجي خد زمان اجا دوا دا خوازاد بي سياسه تبعيها يعني بي قاعده بي نورم بي داخواز تشلو كار بي برسازمان پیشته ببي işte تو در فت برای خو از میناکه و میناکا چوب دا از اینجا میناکه daha گاوه چیک daha گاوه somut yani هی مزن از قوانین باز بابا yani دو سر کردستان نفوس کردستان سدی سیل گندابو ev وکاوه سال 8 ورده سال 9 دی شهر پرچونه گل ولات مچه بو ایجا چربو سديسي درباسي سديس يعني إلو أو نفوسا أمبيجن سدي حتى درباسي باجارة بو سديسي يعني إلو سديسي جيال قلنا ما يعني نفوس أزبار كيبتر بوي كيبتر بون قاعد كات إيجا دولة تشاركي يعني جبوك بلان سازيا في زماني بي تشكي مثلا وقت أم ديروك يدخلين مشاق ساعات بلاني ورابوري قد حتى كردايتي دعتي نبيسين بدرس دولتي يعني برانسازيا دولتي عاتي تشكرن شهر ساكن رابور عاتي مجموعه رابور مثلا شرط اصلاحات فلاني ده مجبوري اسكان قانوني ده وقت بريارا کوچ کرنا خدا داي يعني عشيره بلاكنا عشيره لسه 4 بازار كيا بازار خاصه بازار موشي بتسي işte Diyarbakır o Azerbaycan Sevazı avana gol serva bازار سكني كسي جرك نفوسها با باجارة أم وكاوي شهد بلا كم با عشرة هد بلا بكن قل عشرة شهد بلا نبن ويسبي جمرة بسكريك المزن إجا هم فيزيكي بشخصي بكسايتي جهد بلا كم هم بالمعلومات جهد يعني بدل مادة درباسي بدل برا لوجيكي المباجار كي نبن
برا دو اف برازیل محلاک نبه برا خال خازه محلاک نبه برا دو گندیو جبده پرچه آرمان جوان چی آرمان جوان زو بر روک آسیمیلا بکی بج کرد دی زمانی وکای به کردایتی حالی نمینی زمانی نمینی چند دالی نمینی خواندم سال 1930 وانده یعنی از دیروکای باش بیرم نه چیکاری اما پراتیکایی برچاوی منه Diyarbakır çik yarışma me kurmacı am dibên çi pişbirk dibêjin qayîş berberiyê dibe qayîş dibe berberiyê pişbirka çi diye pişbirka axaftina zimanê kî axaf daha zêde kanib zimanê Tirkî biaxivin va tişkî pir balkêşe yani ne zimanê Kurdî biaxivin îja yekem derkeve sê ga û pere duyem derkeve du ga û pere gayê cot سیام جدا که گاکو اپرا یعنی اوجی 100 بانوت 5 بانوت 25 بانوت اما ده ویروجیم ولا مد قسطا که کوپری وی چاکه افیشه قسطی وی چاکه اجا نابیوج نگوچی şark gazeteci var ki şarklı köylüler Türkçe dil yarışmasında başarı ödülü kazandılar. Türkiye hani kodu yani nabe kurda kadar bas nabe şarklı köylü ki şarklı ki kurda azım yani va Mervani Mey va Brahim Mey gibi am siyasete dur dikavin gego siyasete hayran aseri am jberi ve siyasete am sakinin ne siyasete barjavandiya partiya ke grup ke saziya ke çiki a siyasete her imezin abi İca va xabata deja jiyana melbişa derbas biye biraz mir va havanê me ve Brahim Mey divê em derî siyasetê bira ujdanê xwe biaxivin bira bêgelo yani ya bavê wan ya kalê wan ya şexsê wan li mektebê seba Tirkî deyane xwarinê li eskeriyê de seba Tirkî deyane xwarinê li Hersê diya seba Tirkî deyane çûne xwarinê li sebêjim polîsxaneyê de çûne xwarinê yani kîja erdê xwe teala seba zimanê Kurdî mutlaka Astengil var şey bu mutlaka çok var mutlaka dayak var her siyasete hayran asıl yani mukabili keke Sedat mukabili ve siyaseta devleti ago te bahs kir pişti komara Türkiye ave bu planı go saz kir bunu bu asimilasyonu çıka xoste bu mesele terik Türkiye be zamanı yekemin u Kurd zamanı hoş bir abikin mukabili ve deve xoji meru siyaseti ki bemeşini ne olu yani deve mukabili ve na siyasetik meru habe siyaset şi bimana go ام خو ام د پرسین هبشته وقت مثلا زمان و داخوازه ملسر زمان ام بینجم هبدو و ام قارب وانا بقنال و ریه باش مثلا بگینن هم دولت ترک و هم جی بگینن مثلا بلت خوجی بیجن وقتا گو زمان تک چو ام خوجی تک درن وقت بلتم تک درن yani Kurd وقتا گو زمانی یتنه به و چبکی yani و قالا چبکی ام زمان تک هری ام وقت ملجی تک هرن بله بكي كلام وقت ما زيدان نما كي ساداتها خوازم قلتولو كرتاي ازميا كي زندي وكاي مبره وكاي امچون انقره تدي امچون انقره ما وكاي بارتي سياسي ما زيارت كر تدي ما چكر ما جنكا راندو خاص تدي هنكا دام هنكا ندم ازيا كي مرن اگ ما باليوسخانه كومرا اوروبا جي تدي ما زيارت كر يكتي اوروبا لوی دری تشکی بالکش مربوطن اتدی ام گش لوی دری و از خازم وی تماشافان بر وکایم بیدم زمان به کلو سیاست به سیاست امکانه دی کاری بکن یا نک دری یک بالیوس خانه مروانی کو گفت یعنی اون گش هات و گش وکای دنگی و هات و گش گفت که ولا اندام دولت و اندام اقدار حکومت تیم با ما دبی ما هلا زمان ده هلا چاندا ده ما پسکری که کرده تمام ما چارسر کی توز پسکری که وان زمان چاند و پرورده تشتین نمایی او کرده که باور ما وکای شکایتا مجبور بکش بود ناوی مرش بکش بود وکای در حق آمد و اعتبار ما خراب که افترال مد که درو مد که یعنی تو پسکری که کردای اشتباهیم زمان تونه تدی یعنی و اونگش دنگ هات هرگز امگش بدر گش بله İcabı bir avam me bersva müjda. Mugo yani mamoste bubakşine az xoş mamostetiyetim. Az perverda sistema perverda Türkiye baş zanım. İro derfete Türkiye dveyi her penci gada ki malum ku sınıf dekeve. İro dve asrede dve sal amkan isal اوجي هجمارة قديمة جي قدقية من كانوا بهجمارة رقمي نتجي بدلوا
فقط اموی قناعتی دن گرگ باجار کردا گرگ باجار ترکا نزدیک 10-12 میلیون گده که کردا حاکی آستا فری زمان خود با تیو دمک با تیو معنی گوی دولتا 10 میلیون تا 10 میلیون خو 5 پاور بک تیو معنی گوی دولتی هر کی 150,000 ماموسته زمان کردی تعیین کردی 150,000 پول زمان کردی آوا کردی گبه ولا به مثلا چهار سر کی ولا تشتي مديا مجوك آگاهی آتیش مرد به سه ماموسته تنه تعیین کردی دو حمجبو بچه زمان کردی یک جبو زمان زازاکی او جیوا حسین بابنال کیره کار خبات دیگه هم خود زن دل زن اوش مرتشکینا به حتی میر کنیاج حالی من يعني دوان سال داوید پشتی گو پیواجوه چاره سریه بداوی بو گلک گاوی گلکی تو جو حشک تین آویتین لگلک دبرا قیوم لگلک دبرا والی لگلک دبرا يعني سازیه گو تریب کاری سیاسی و کاری اداری داد کبن مقابلی زمان کردی گلک برتکی گلک توج نشان دادن تینگو يعني گلک دبرا ده مثلا زمان کردی دبیجن سترانا نبیجن دبیجن ناوی کردی خونه کن گلک تشتا دبیجن مقابلی ویجید و سیاستک زمان هبه داخوازی ما هفبش بن ام بهفره بن برا نبیجن ولا کرد دوار زمان ده نل سر هبن دوری هبن جبر به اکیجی اف پلاتفورم حتاج مبه ام فره بکن هینجی فراتر بکن و باشتر ببه و چه قاسم کاری بی سیوانه کی شمسیه کی پرسا زمان ده بهفره آوه بکن از باورم اف قاسم باندور ببه ده ایگو در بمانه برا يعني كس نابجين حركز برا ما خر برا بين ناف بلاتفورمي ليه يعني دبي مرو بالداري تشتابيجي وقال لك جاريجي قلتني نل ريد بيجين تشتي قول ما قلتي حتى انا تشتي قول بلاتفورمي قلتي دوباره دكن شخيرا خديره وجميره كرميره قريبا انا تشتي كنه بقولنا دبرسا زمان دمني بقولتا ولا مالا واوه ليه اگر مرو تشتي قول اف 2 سال ام دبيجين حتى بيترجي ام دبيجين دوباره دكن با من نقل كي اشارتك باشيه دبي مرو كم خدين برخو جارك دي بفكره لك سبب ام هدي تين داويا برنامج تشكي قلت بيجي قلت تجبيرا كربي هبي كرم از بلکه تماشاوان ما دیا وکای از پرساد سریوان چه بو گلو بو سرکفتنا وی زمانی ام چهر بکن یعنی از خازم در حقیقت دیشه وکا بیجم نه خواز برا ام وک کسایت و خواز ام برا وکای سازیا نسر مگشا حوجه فرز aynı gig ام وی زمانی خودی درکن اینجا کسایت وظیفه چی کسایت وظیفه هری مزن وکای گربای هری مزن دهندر مال خدا بگته خوره به کفلت خوره به زاروک خوره به جیا خوره باب خوره وی زمانی باخره خواز برا زمانی دملی بد خواز برا وکای لهجه دملی بد خواز برا کرمانجی بد کل ترکی دو لهجه کرمانجی هی دملی و کرمانجی هی و سر کسایت ای ام وکای زمان خو خدی در کردن یک و مافکی می دیجی هی دبی چرچوه ده اصلا ام مافی خو نزان yani ام گوری مافی زمان مافی نامنتوی دنیا ایرو ملت مدنی خاصه پراتیکی ام وی مافی نزان او مافا چیه دنیا مدرن ده دنیا همولاتی و دولت پیمان کاتی چکن پیمان همولاتی پیمان خودی دولتی چی ته حچ قانون یک دولت دای سرته و قانون بجته اطاعت و قانون که جوابم چی بینه و پرج ته مافی خوی خوزایی کسایتی مجبور که دولت واتشته بجبین او چی از باجه دیدم دولت لشکریه که از قانون جیتینی مجبور دولت از بوی باجه خو زمان خو ری گده خو بدم و وظیفه دولت و بار سر پشت دولت اصلا فقط های مجبی مافی متونه ام بلاگم ترسیان بلاگم زیاده اصلا مسئله بونه بلاگ مزیره زوده نویر قلبی مافی خو خوزاییش بکن وایه که صدات وقتی مزیده نماها از خلاص تایجی سازی برا سازی پردن اما ام مجبورن ام پفره وکای مجال که هفار بکن کار که هفار بکن خبات که هفار بکن سیاست سر سیاست تمام پارتیا و سازی ها گشره اگر زمان ملت کی وان دابو تیوی معنی که دلال او ملتاجی دانا وان دابو
بوري آگاهی به علمی جمرتی دوید عمر زمان کردی زمان کرمانجی لی ترکی 35 سال عمر یمایی 35 سال şimdi ev zamana ve Türkiye denen vanda bu abra ambeyaji zanebin yani çünkü plantasyon bir havi yani ne xwazim vanda bibin gerek em bir zamanı xwedî derkevin kurtaya zva bezin eger japirsi hevalê me hebe بله كيكي سداد وقتی ما جي خلاص بويه از نزانم اگر حتی نه سوال نه هاتبن ولوخياي بلكي سوال تنبن از دخوازم دوا گوتنی تی داوی گو جي خود بن از سپاس تبکم و از امی پروگراما خود داوی بینن گوتنا تی داوی هبی کرم بک بي گوت دما انما ام جو تم شبانه قرا عذر خود غاز غلطيات ما كان سوت اللسان وجي ما كان برا مع عفو كان يعني ما تخصم تشتي قالك زي بيجام برتجان يعني تشتي زيدا گوتن تشتي باشي گوتن تشتي گو لازم بوتا گوتن تشتي گو بيويست بوتا گوتن شباب ما خاصم خاصم كيكي سداد نه داویا دنیای لو امی گلی جاری استروا مثلا بپیون اجاز سپاسی كيك سداد دكم و از بيجو من خوشيه ده تماشاوان هجا ام هاتن داویا پروگرام خو ما صحبتك لسر بلاتفورمي ولسر زماني كردي ولسر سياستي كيكي سداد ركر از باورم قال لك تشتي نوه بلكي هون شكل سداد فير بوبن هم دواري زمان ده وهم جي دواري خباتا بلاتفورمي ده از سپاسي خو پشكشي كيكي سداد دكم وقال لي تماشاوانا از سپاسي وجه دكم ام هاتن داويا برنامج خويا حتى برنامج جديد ببين خوشي ده وبخاطري واحد شباش خوشش بكده اي والله